kubagana cyane. Ese ko kubagana hari ikibazo? Nasa hari kibaye? Anase ku buryo ugenda werekeza ku ntati nterabone ya cyama atari kuri mbijya ku mutima. Ko narinde wango sohoza, tugende umva nta kibazo gihari. Nabona gufite uburaya bwinshi. Uri kubona? Nta nubwo mbuza nakubwiye. Wari wayishegeye? Ubundi nari nsanzwe ntwite. Uri kubyumva neza? Ariko ubu none akwera ku ndongoye. Ubaka kanya bagiye kudupima. Basanga indari yawe. Urashyira ha cyangwa nta gushyira? Kandi yaririmo nyine. Bivuze ngo harimo igihimba ginteyemwe amaguru. Wewe bimbwire ko kujya kuri. Urama amafaranga 500 cyangwa sakuze. Si umukobwa wiboheresha akabatagira ngaha. Kaba numva ishoka yavuye mu muhini. Niko. Ni karibu. Tambuka. Bite? Cara. Niwe wohereje se? Njyewe. Meze utese. Uturutse kuri ariko. Oya. Nese ko watinze kuzoro wayebewe. Moto yagiye nkatisha hirya no hino. Okay. Cyangwa hani wanje hakugoye kuhinjira. Ntabwo hangwe ahubwo nabanje kuyoba. Nagiye ndangisha ndi kuvuga. Giye kwa nambona nyine ndahageze. Warize se? Naragerageje. Ufite amashuri angahe? Ego na masters narayize. Okay. Meze utese? Ndaho meze neza. Wowe? Nanjye ndaho. Okay. Kunde basufite ubwoba. Unde? Wowe. Ubwoba bw'iki? Nakandabona utanezero utanishimye. Nuko natinze se? Sikunyitiranya. Ngiye ngira ubwoba. Urumva meze neza se? Utari wowe ntabwo yanteye ubwoba. Nyine urumva meze neza? Cyane. Okay. None se wowe? Nanjye ndaho. Nishimiye kukubona. Thank you very much. Me too. Nice to meet you. Kubagana cyane. Ese ko kubagana hari ikibazo? Nasa hari kibaye? Anase ku buryo ugenda werekeza ku ntati nterabone ya cyama atari kuri mbijya ku mutima. Ko narinde wango sohoza, tugende umva nta kibazo gihari. Nabona gufite uburaya bwinshi. Uri kubona? Nta nubwo mbuza. Nta nubwo mbuza. Uri isugi se? Isugi? Akareka. Ntabwo uri isugi. Wamba nomero z'umuntu wagusugiye se? Nimero? Reka nawe ibyo ngibyo tubivemo. Tubivemo? Tuganire. Hari ubwo utari isugi aba ari iki? Utari isugi aba ari iki? Aba ari umugore. Okay. Rero nanjye meze neza. Ndashima Imana. Aha ni iwanjye nkuko uhabona. Nabonye kwegereje ahantu heza cyane. Kiriya ni igikoni. Yego. Iki ni icyumba ndaramo. Iyi ni toilet. Hanyuma iriya ni office. Yego. Ndumva nta kindi. Abandi imanzi ariko mfite abana 4. Imanzi. Okay, rero ndumva nakubonye ariko haguruka nkwitegereze ntabwo nabashe kubona waje uhita wicara. Ingo? Urabishaka? Okay. Wake up. Si wake up ntabwo ngo warize se? Hagurutse. None se? Bayiki? Ko mbona umeze nk'utwite se? Kwiki? Genda twite. None se wanyu murye migage? Reka ntabwo ntwite warebye nabi. Ariko mbona inda imeze nk'irimo impamvu. Reka ntayirimo. Inda. Wese hari uri kubona? Reka ntayo. So rero arangira ka laboratoire reka tugende nsuzume ndebe. Ngira laboratoire bura nanjye ndabyimenyera. Yego. Gende.
Ewe numvise ibintu ari sawa da. Numvise inkuru nziza iturutse kwa rwo kwireba. Ariko icyumba cyanjye uracyanduje. Yego nta kibazo ariko. Ndumva neyinda. Nakwinginze ngo dukoreshe Pridas uranga. Ariko reba. Umva ya mayeri yanyu. Oya reba. Ndumva unteyinda rwose. Indasigwamo nkavoka. Biki? Ariko ntabyo uri kureba. Barakubeshya. Ntabyo uri kureba. Ntabwo uri kuyibona. Unanirwa kujya kwa muganga ngo wivuze inzoka iwanyu murya nabi. Aho inzoka nzikozemo ndazivumbuye ziragusaranye. We witonde. Witandura ubireba ukuntu uhise umera. Reba hano reba hano. Ese uri mu biki ko hise ugira ubwoba se? Ntabwo nakubwira ngo dukoreshe Pridas ukiyangira. Wabyangaga se ubona ko bigenda bite? Ndinje nsangane stade. Oya ngomba kugushyikiriza inzego n'umutekano. Nta mpamvu n'imwe. Uri kumva neza? Reba. Uza badukanje. Oya reba. Wayibonye? Wayibonye kunenda? Uza baturiye ukuntu bangana. Oya ndakubaza wabirebye neza wabyitegereje. Ese ngutaye umukira umuhungu cyangwa umukobwa? Ibyo nteye ibyo ari byo byose kuri nuko inda yinjiye. Ariko wari wayipangiye koko. Nayipangiye nte? Ntabyo wabonaga. Utarampaye kuyikuramo. Ntabyo wabonaga. Ngende nihaze mu buriri. Ntabwo wabibonaga mbwira nsakuze ubuyobozi buze bugufate. Bimbwire neza. Mbwira sakuze. Mba rero kubera kwicara hagati urugero bicara gatoya. Kuko ndakumva. Mbwira. Mba rero kankubwira. Mbwira. Sibyo? Ibyo ngiye mvuga mu mazina yazo. Sibyo? Bajya bavuga ngo nta urusimbuka rwamubonye. Sibyo? Yego. Nyine ni umutego ngushijemo. Sibyo? Ariko se urashaka kumbwira ko inda yinjirira iminota 2 tayari nawe ukabura yitwise. Reka gutwara inda ni kimwe no gutwita ni ikindi. Reka rasa ku ntego. Rasa ku ntego niyo nshaka. Izo nzira zose uri kugenda nawe wari wakamanitse wanyongeye gutanyuka. Sese icyo nashakaga. Icyo nashakaga. Wowe mbwira ikintu nyine nshaka kugira ngo nkigereho nicyo nshaka. Ikintu ushaka kugira ngo ukigereho? Mbwira. Noneho nkumenyere n'intego. Mbwira nyine cyangwa sakuze. Ese ushaka dukora iki? Wowe nyine reba uko bigenza. Nese ntabwo wanteye inda. Nyine inkora iki? Nese wowe icyo wumva wakora ni iki? Ndikukubaza ntabwo nawe ntumbaze. Kandi nurera nabi ndahamagara ubuyobozi. Akira soma byero unyushira inyota. Yewe byere. Ntabwo teye inda. Sibara hari ahantu yafata mora. None se ntabwo yafashe? Yafashe. Kumeruka unayitwaye wagenda ikagucika igahita ibikora. Mva tutagiye kure. Urampereza amafaranga 500. Ibihumbi 500. Cyo kujya byo kukura guteye inda se? None. Aho ngiye muri wakabima uko nangiye guteye. Mva nanakubwiye. Wari wayishegeye. Ubundi nari nsanzwe ntwite. Uri kubyumva neza? Ariko ubu none akorera ku ndongoye. Ubaka kanya bagiye kudupima. Basanga indari yawe. Urashyira ha cyangwa ntagushyira? Kandi yaririmo nyine. Bivuze ngo harimo igihimba ginteyemwe amaguru. Wewe bimbwire ko kujya kuri. Urama amafaranga 500 cyangwa sakuze. Wari utwite igihimba gusa ngiye nkizemwe amaguru. Icyo ushyizemo icyo ari cyo cyose gikuru nuko wandongoye. Wowe bimbwireho neza niba umpaye amafaranga. Kandi bagiye no kudupima. Basanga maze no kundongora kandi ndari ni yawe. Umutima wanjye ukunyumvisha ko nta n'icyazimbabwe naguha. Sakuze cyangwa ahubwo se hari sound ngira hangaha ndeye